Kelas berapa nak? Kelas 6. Kelas 6 ya. Oke. Perhatikan Pak Ustadz baik-baik ya. Iya. Tenang, jangan buru-buru. Silakan Pak Ustadz. Ya, kita mulai. Untuk anak kami Ahmad Zaini Huta Barat ya, dari TPA Darul Falah, memilih soal juz 30. Kita mulai soal pertama, dengar nak baik-baik, tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal qubur bu'sirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal qubur bu'sirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukazzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya, soal pertama selesai. Soal kedua. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanjurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Soal ketiga. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli iza yaghsha wan nahari iza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man baghila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuntas ya. 3 soal sudah diselesaikan ya oleh anak kami Ananda Ahmad Zaini Huta Barat. Pak Ustadz Rafi gimana nih komentarnya? Ya alhamdulillah selesai. Saya pertama ingatkan masalah ketajaman baris ya nak ya. Kita baca Al-Quran tuh kalau waktu membaca A, waktu membaca I ya, waktu membaca U. Jadi A, I, U. Nah, tidak ada yang antara itu seperti membaca ini banyak tadi ini baris I ya, baris I itu
kurang tajam barisnya. Contoh umpamanya bi rabbikal karim, nggak ada karim ya, karim ya, bi rabbikal karim. Tukadzibu biddin, jangan biddin, biddin i ya, biddin. Al abrara lafi na'im, nggak ada na'im, lafi na'im, na'im ya, tajamkan. Coba i bilang i, na'im, biddin, jangan biddin, biddin i. Biddin i ya, jangan biddin na'im ya, ada gitu ya. Kemudian katibin panjang ya, kiraman katibin, tadi pendek dibaca ya. Kemudian termasuk hunah-hunah seperti rabbuhum bidzambihim. Kemudian kuntum bihi, mati temuba ikhfa syafawi ya, diberikan haknya. Dipanggil ustadznya, diluruskan itu masalah ikhfa ya, masalah gunnah ya, supaya bagus. Hafalannya sudah alhamdulillah lumayan. Cuman tajam baris tadi ya, i a i u ya. Jangan in itu ya. Ya Alvarez gitu kan. Ya. Baik, makasih ya. Oke, dari Pak Ustadz Yuni Maha silakan. Iya, baik, terima kasih, hafalannya bagus. Alhamdulillah. Cuman itu yang disampaikan oleh guru kita tadi ya, ketajaman baris. Tidak ada istilah e dan o dalam Quran. Eliyin misalnya, cuma yokalo gitu, enggak ada ya. Yokalu seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi. Kemudian makhraj zal itu di ujung lidah, misalnya wa idzal quburu, jangan dibaca wa idzal zu. Hampir setiap huruf zal tadi kurang sempurna makhrajnya ya. Nanti disempurnakan di ujung lidah ya. Jangan mirip seperti z. Ya. Baik, terima kasih.